bakunzi ba Twisanzure TV ku biganiro musanzwe mugezwaho ku rubuga rwacu ari narwo rwanyu ku bufatanye n'abasanzwe babagezaho. Twishimiye kujya tubana namwe mu biganiro bitandukanye harimo n'amakuru agezweho. Ayo muri aka kanya yibande kuri izi ngingo zikurikira: mu butabera, Munyenyezi woherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kuburana. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano hagati ya FARDC na M23 ikomeje gufata indi ntera. Muri Ukraine ho basuwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu buryo butunguranye. Mureke aya makuru tuyarambure duhereye hano mu Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwasubukuye urubanza rwa Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya Jenoside no gufata abagore ku ngufu. N'ibyaha we aburana ahakana. Beatrice Munyenyezi yoherejwe mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2021 nyuma yo kurangiza igifungo cy'imyaka 10 ku cyaha cyo kubeshya inzego z'abinjira n'abasohoka zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abunganira Munyenyezi babwiye urukiko kubanza gukuraho inzitizi zigendanye na bamwe mu batangabuhamya b'ubushinjacyaha basabiwe gutanga ubuhamya barindiwe umutekano, ndetse n'abatangabuhamya bashinjura ngo baba bakorerwa ihohoterwa mu magereza aho bafungiye. Ubwo umucamanza yatangizaga iburanisha yavuze ko abatangabuhamya 5 bashinja Munyenyezi bamwe basabiwe kurindirwa umutekano, abandi bagatanga ubuhamya bwabo bagaragara imbere y'urukiko. Abunganira Beatrice Munyenyezi bahise bagaragaza kutemeranya n'umucamanza, bavuga ko hari inzitizi urukiko rwagombye kubanza kuvana mu nzira mbere y'uko urubanza rukomeza. Maître Gashema Felicien yavuze ko mu iburanisha ry'ibanze byari byemejwe ko abatangabuhamya bazatanga ubuhamya bwabo ku mugaragaro, ko ntawabasabye kurindirwa umutekano. Naho Maître Bikotwa Brice we asanga uburyo bugena uko ubuhamya butangwa mu rukiko butarakurikijwe, kuko umwirondoro w'abatangabuhamya warangije gusomerwa imbere y'urukiko, bityo hakaba nta mpamvu yo gutanga ubuhamya bwabo batagaragara mu rukiko. Ikindi kibazo abunganira Munyenyezi bagaragaje ngo nuko muri abo batangabuhamya b'ubushinjacyaha umwe yakuwe ku rutonde hakinjizwamo undi hatabaye kubimenyesha uruhande ruregwa. Abunganira Munyenyezi kandi bagaragaje impungenge batewe n'abatangabuhamya bamushinjura. Babwiye urukiko ko abatangabuhamya 5 bagomba kumushinjura bari gukorerwa igisa n'ihohoterwa ngo kubw'uko bashinjura Munyenyezi. Maître Bikotwa yavuze ko 3 muri abo batangabuhamya bimuwe bavanwa muri gereza ya Huye bajyanwa muri gereza ya Mpanga, ku mpamvu gereza yavuze ko ari imyitwarire mibi yabo muri gereza bari bafungiyemo. Avuga ko bafite impungenge z'uko abo batangabuhamya batazemera gutanga ubuhamya bwabo kubera guterwa ubwoba. Umushinjacyaha we asanga ikibazo kitagombye kuzanwa mu rukiko ngo kuko kirebana n'ibyemezo bifatwa na gereza mu micungire igendanye n'imyitwarire y'abafungwa bayo. Naho ku kibazo cy'abatangabuhamya bagomba kurindirwa umutekano, umushinjacyaha yavuze ko uwo umwe wasimbujwe uruhande rw'uregwa rutabizi biteguye kumureka, ariko avuga ko abandi basabiwe kurindirwa umutekano urukiko rubizi kandi rwabifasheho icyemezo mu iburanisha riherutse. Umucamanza yavuze ko impaka kuri ibyo byose zizakiranurwa ku wa 4 tariki 23. Beatrice Munyenyezi yirukanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2021 nyuma yo gufungirwa muri icyo gihugu imyaka 10 kuko yabeshye inzego za Amerika z'abinjira n'abasohoka. Muri uru rubanza yashinjwe kugira uruhare rutaziguye muri Jenoside, cyane cyane iyicwa ry'Abatutsi mu mujyi wa Huye, ndetse n'ubufatanyacyaha mu gufata abagore ku ngufu. Gafatanyije n'umugabo we Arsène Shalom ntaho bari, ndetse na nyirabukwe Paulina Nyiramasuhuko. Aba bombi bafungiye Arusha ku byaha bya Jenoside. Bashyize bariyeri imbere ya hoteli bari bafite mu mujyi wa Butare, biciramo Abatutsi kandi bagategeka ko abagore n'abakobwa basambanywa n'interahamwe. Hari n'abatangabuhamya bavuze ko yari umunyeshuri muri kaminuza muri Jenoside, akajya ajonjora abanyeshuri b'Abatutsi bagombaga kwicwa. Ibyo byose we arabihakana, akavuga ko mu gihe cya Jenoside yari atwite, afite intege nke zitari gutuma ajya mu bikorwa ibyo ari byo byose by'ubwicanyi, kandi katigeze yiga muri kaminuza ngo kuko atanarangije amashuri yisumbuye. Tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano hagati ya FARDC na M23 yamaze gufata indi ntera. M23 ikomeje imirwano ikomeye na FARDC mu gace ka Sake na Kichanga, ari nako abaturage bakomeza guhera mu gihirahiro ku gice gikwiye kubacungira umutekano.
niba ari FARDC cyangwa umutwe wa M23. Abagize umutwe wa M23 bagaragaye baganira n'abashoferi bari baragotewe mu mihanda ya za Masisi ku buryo bari barabuze inzira. M23 mu biganiro n'abo bashoferi yumvikanisha ko yari imaze igihe ari ibaha iby'ibanze bakeneraga, banabizeza ko inzira yabonetse kandi biteguye kubacungira umutekano kuko nka M23 bifuriza abantu bose ibyiza gusa. Ni ikintu cyagarutsweho cyane n'abantu batari bake, cyane cyane uburyo izi nyeshyamba zifitiye icyizere ku buryo zizeza abaturage ituze kandi ari ingabo za leta arizo zakabaye zibikora. Tubibutse ko umutwe wa M23 uvuga ko urwanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bitewe n'uburyo badafatwa nk'abakongomani, ndetse Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikabafata nk'aho ari abanyarwanda. Imbwirwaruhame z'abategetsi ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo zakomeje kumvikanamo ubutumwa buhamagarira abaturage b'icyo gihugu kurwanya, kwirukana no kugirira nabi abavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu mutwe leta ya Kongo ivuga ko uterwa inkunga na leta y'u Rwanda nubwo yo ibihakana. Abawukurikiranira hafi bo bavuga ko ingabo zawo zikoresha uburyo busanzwe buzwi ku ngabo z'u Rwanda mu gukorana n'abaturage no kubegereza, cyane cyane mu bikorwa bitandukanye cyangwa bijyanye n'igisirikare. Bivugwa ko kandi iki gisirikare gifite imyitozo ihambaye, ibikoresho na disipurine biri hejuru cyane, nubwo bitakibuza gushyirwa mu majwi mu bikorwa by'ubwicanyi no gufata abagore ku ngufu nk'uko byatangajwe muri raporo iherutse gushyirwa hanze na Amnesty International. Amnesty International yasohoye raporo ishinja inyeshyamba za M23 ubwicanyi no gufata ku ngufu abagore n'abakobwa barenga 60 mu gace ka Kishishe na Bambu mu kwezi kwa 11 gushize. Iyi raporo yaje ikurikira izindi za ONU na Human Rights Watch nazo zishinja M23 ibyaha by'intambara byaba byarakorewe Kishishe na Bambu muri Kivu ya ruguru. Umuvugizi wa M23 avuga ko ibirego byo gufata abagore ku ngufu bivugwa na Amnesty ari ibintu abasirikare b'igisirikare avugira badashobora gukora kandi ari raporo igamije gusa kwanduza isura ya M23. Amnesty ivuga ko yaganiriye n'abantu 12 bari aho hantu barokotse ibikorwa byo gufatwa ku ngufu, harimo uvuga uburyo abarwanyi ba M23 babasambanyije ku ngufu bakabakuranwaho ari 6. M23 ishinja ingabo za leta gufatanya n'inyeshyamba za Mai Mai zinyuranye mu bikorwa byo kwibasira no kwica abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo leta nayo ikaba ibihakana. Muri Ukraine ho hasuwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butunguranye. Ni uruzinduko rwakozwe mu buryo bw'ibanga. Uru ruzinduko rwari uruzinduko rw'ubwihanduzacumu rujya gusa nk'aho nta rundi rwigeze rubaho nka rwo kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugaragara mu gice kiberamo intambara kigabwaho ibitero mu buryo buhoraho, abategetsi bo mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House basobanura uru ruzinduko nk'urutari rwitezwe rwa Joe Biden mu murwa mukuru Kiev wa Ukraine nk'urwa mbere rubayeho mu bihe bya none. Bavuga ko inzinduko zabayeho mbere z'abaperezida ba Amerika mu bihugu bya Iraq na Afghanistan byari birimo intambara zabayeho muri ibyo bihugu, habaga hari abasirikare benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo kubarinda, ndetse n'ubwo hari habayeho guhwihwisa kwinshi mu binyamakuru ko Biden ashobora kuba arimo guteganya kugirira uruzinduko muri Ukraine ubwo azaba ari muri Polonye, kumubona ari iruhande rwa Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky rwagati muri Kiev, ndetse hari kumvikana amajwi y'uturumbeti tw'intabaza two kuburira ku gitero. Ni ikintu gitanga ubutumwa bukomeye cyane kurusha ijambo iryo ari ryo ryose ashobora kuvugira muri Polonye. Kuri gahunda byari biteganyijwe ko kuwa mbere nimugoroba Biden azakora urugendo n'indege akava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeza mu murwa mukuru wa Polonye mu ruzinduko rw'iminsi 2. Icyemezo cya nyuma cyo gukorera uruzinduko i Kiev cyafashwe gusa kuwa gatanu, nubwo rwari rumaze amezi rutegurwa na bakeya mu bajyanama bo hejuru ba Perezida. Ku cyumweru gahunda ya White House yari ikigaragaza ko Perezida Biden azagenda n'indege yerekeza i Varsovie ku isaha ya saa 9 za nijoro ku isaha yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa mbere. Mu by'ukuri indege ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka Air Force One yahagurutse saa 10:15 zo ku isaha yo muri Amerika zo mu rukerera rwo ku cyumweru. Muri iyo ndege ku bushake hari harimo itsinda rito ry'abajyanama ba hafi cyane be.
itsinda ry'abaganga ndetse n'abashinzwe umutekano. Abanyamakuru babiri bonyine nibo bemerewe kujyana na Perezida Biden, bari babanje kurahizwa ko bemeye ko bazagira ibanga iby'urwo ruzinduko ndetse bakwa za telefone zabo. Ntibari bemerewe gutangaza iby'urwo ruzinduko keretse igihe Biden yari kuba yamaze kugera i Kiev. Uburusiya bwamenyeshejwe iby'urwo ruzinduko habura amasaha makeya ngo Biden ahaguruke, nk'uko bivugwa na Jay Sullivan, umujyanama wa Amerika ku mutekano w'igihugu. Sullivan yavuze ko Amerika yabikoze ku mpamvu zo kugabanya ibyago by'uko habaho amakimbirane. Yagize ati, sindi buvuge uko basubije cyangwa uko ubutumwa bwacu bwari bumeze neza, ariko nshobora kwemeza ko twakoze uko kumenyesha ubutumwa busobanutse mu rugo. Nubwo uru ruzinduko rwa perezida ari ubutumwa ku Burusiya bw'umuhate w'ubutegetsi bwa Biden mu gufasha Ukraine, ni n'ubutumwa yahaye abatora muri Leta Zunze za Amerika. Mu cyumweru gishize, Karen Jean-Pierre, umunyamabanga ushinzwe gutangaza amakuru muri White House, yabajijwe ku gukusanya ibitekerezo agaragaza ko ikigero cy'abanyamerika bashyigikiye Ukraine kirimo kugabanuka. Yasubije ko igihe icyo ari cyo cyose perezida avuze ababwira abanyamerika hamwe n'abantu bo mu bice bitandukanye ku isi. Ubutumwa bwatanzwe mu ruzinduko rwa perezida rwo kuwa mbere bugamije gusubiza mu buryo bugaragara amajwi makeya y'abo mu ishyaka ry'abarepublikani bibaza igihe Amerika ishobora kumara ikomeza gufasha Ukraine. Hagati aho, urwo ruzinduko rutunguranye rwatumye abanyamakuru nkanjye bibwira ko kuwa mbere nimugoroba baza gukorana urugendo na Biden, bakora urugendo rwerekeza muri Polonye bari mu ndege itari bwite Air Force One. Impamvu nta yindi, Air Force One yitwa gutyo gusa iyo irimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakunzi ba Twisanzure TV, munyemerere dusoreze amakuru aha tubamenyesha yuko ari gahunda tugiye kujya tubagezaho n'ubundi izajya ikomeza kugendana n'ibiganiro mwari musanzwe mukurikira kuri uru rubuga. Tubashimiye kuba mudukurikira, tubasaba gukomeza kudushyigikira mukanda subscribe, mukora share, like and comment ku nkuru zose tubagezaho. Mugire amahoro y'Imana.